Africa my continent se-Africa okuyi-South Africa uMgungundlovu ke kwaZulu i-district Mshwathi masipala sikwashabalala la ekhaya la kuvele khona uMshuphi ingozi engajwayelekile ingozi kodwa ke asiziwakhe eqamagula madodakazi la ekhaya nabazukulu baya ekhaya udadewethu omdala la ekhaya uzosithatha sibeke tshela umuntu wase-Africa wase-South Africa isika esehle la ekhaya umuka ngoba ingozi sijwayele kodwa le ayijwayelekile awutshela abantu base-Africa ubani Ngiyabingelela igama lami nguThobekile wakwaShabalala ozalwa uMama Dondo odlule emhlabeni ngengozi kanye noJabulani Shabalala ongasekho naye ngumdala la ekhaya uma uvuka ekseni walungisa elungiselela ukuye emgcwabeni bekunomgcwabo ugogo wala ekhaya uManyoka so bekunomgcwabo kaMkanyoka la bekushonwe khona makushoniwe kaNyoka so avuka ekseni alungise kushuthi umesebona ukuba lethe obethe uzogibela umesathathe inyawo ezilula imoto le yakhanayo umeyithatha imoto umesavalelisa izingane aphume umesanda kuphuma ingane ngoba njengogogo kuyena ohlala nezingane zethu ngoba thina sikho sisematohweni umeyise ebayaleleke imisebenzi abayalela imisebenzi ngokuhlukahlukana kwakhe umesahambe umesehambile mase zithi ingane zisala ekhaya nje kusenesikhashana ehambile uma mase kungena isigijimi sizothi ake sithinte uma washo ukuthi sinenkinga yenetwork ke la kaSwayimane kaNomnganga oDlamini sinenkinga nje network kakhulu ngoba besingatholakala besizwana singazwani sizama ukumthinta uma ngitshe ngese ngithi mina hayi network ayikho uma uhambe nini asho isikhathi ithi hayi mhlawumbe usegibela athi hayi uphume ngemoto so mina njengoba uma enemoto mina itracker yakhe imina kwi-app yami i-app yami mase ngibheka itracker mangibheka itracker ikhombisa imizi yabantu ngithi hayi uma ukhombisa usemzini yabantu ngoba uma ephumile nje uma ubefonela anyone kuthina sithi njengoba siuba u5 athi lalela ngidinga isupport ngiyahamba ngoba bese nesikhathi eside nje usewuqedile unyaka i-drive ngoba imoto ibi automatic hayi athi umesehamba eselokhu mesehambile ke umeyifona ingane sithi yamfonela ngangeni siyafona ngangeni mase ngingene kwi-tracker ngibuke kwi-tracker ngibona imizi yabantu base ngilibona ihlathi kuyibona imigwaqo ngibone ngokwazi ke mina la kaSwayimane phela ngikhulele khona ngibona hayi uma ulapha ayikho leyo nto umesaphinde futhi undodana lo umntanami ohlala noma afone futhi masishana athi ma thu imoto kaSgrille ingene ilokhuzaneni ngise imoto yaSgrille ngisehla ngisaya khona hayi ehla yekhona kushuthi ke asithinte sonke ngokuhlukahlukana ngoba mina ngiseThekwini laba bawuthuba segoli masuba khona omunye ogcina oseThekwini kanye nami bephumile enihambile yoluka mase kube ubhuti wethu koyedwa ngoba amantombazana awufona umfana oyedwa bekade naye useThekwini kodwa afuna ikwelakhe isayidi mase asithinte ngokuhlukahlukana kuze kube kona ukuthi sesi-updatewa wuye ukuthi kwenzakalani ukuthi makusaqhubeka isikhathi asitshena mase mawusufikile wonke umphakathi ukhona usiza likatholakala mayiseke mina mayisethi ngizobona mawuthi ngenze njani mina akazange sangithinta ke wayesithinta udadewethu lo ngala wayesemtshethi njengoba ngiyenzekile utho njengoba ngiyenze kumbiza ngoma kaSambulo udadewethu uSambulo kuyingane yakhe makaSambulo njengoba ngiyenzekile utho kuhleli kanje mina uSgreza ngamzama mhlambe at ubambeke emotweni wothi ngehle ngiyombheka kunendlela ke ehambayo mawuya ngakhona kodwa ithatha 4 hours kodwa yiyi ingala ngisho kade kukhona ngakhona uma mawuya nje ehlanzeni yes ahambe ngaleyo ndlela yasehlanzeni ngoba kuthiwa bebemkhombisile ukuthi uphonseke kuphi uma angene ngaleyo ndlela mase ngene ngaleyo ndlela uma esacela ahambe ngaliwa ngoba uthi befike bagxuma makugxumeka mangagxumeki bashone ngaphansi bavumbukele ngaphezulu ngoba uthe mesefika lapha esigamekweni uthi ngesikhathi ibezwa laba ngaphezulu ngoba usisi wami lo ubatshenile abantu ngaphezulu ukuthi hayibo nansi ingane isihambe yodwa isithi yombheka uma ngoba kwenzekile ukuthi alukho nosizo liqhamukayo wonke umuntu uma engaphezulu akwehleki kuye wena yena uzozama imizamo ngoba mhlawumbe ubambekile
umehle ezansi shuthi kwakhona abafana abambalwa kwakhona oyedwa umlandelile ngoba ubafuthe ucela umngani wakhe nje njengoba naye na17 umngani wakhe una16 kwase wamcela ukuthi amphelezele ngoba khona omunye ongekho lawo lokho abahlala naye la ekhaya noma wayesebethi yena akajike ngoba yena akakwazi ukusheshsha njenganabo khona bezokwazi bona ukucusheza amacusheza benze ngoba phela iyahluleka indlela bathi mabefika isigamekweni uthi uqale wabona umntwana kamakhiwa uqale bangaboni bayibona ishishilize yemoto ayibona ishishilize yemoto so mehamba uthi wayeseqala baqake bahogela upetrol ngoba bebesebenzama indlela ukuthi sibangezwa ngani ukuthi bakuphi ngoba bayabona la bashayela khona bayibona imoto abababona uma abambona untodakazi wakamakhelwane uthi emva kwalokho ke bathe mabecabanga bathi nasihogela upetrol uthi base beyawuhogela upetrol bawuhogela upetrol ubalidele emotweni bafume befika emotweni uthi bengesiwa amabanga itepe edlule kweyinhlanu bamfica umfana intondodakazi yakamakhelwane lebi lift oma ahlangane naye kade ephuma la endlini la niphuma khona mase emva kwalapho ke bafuna mama lapho babefuna mama lapho uthi wafike wamfica uma naye ngokusho kwakhe ukuthi ngathi uma ubequlekile le kamakhelwane indodakazi iphefumula le into abade bekwazi nokuyibona nabo ngoba uthi emva kwesikhathi sekufika nabanye abantu sebezwa sebembona ngoba uthi emva kwalokho balandelile abantu emva kokuzwa phezulu mase befika ezantsi abantu sebembhekisa besabheka besebodwa bamthola uma bese bobathathu sekukhona lo munye umfana obalandelile kwalanga phesheya nomngane sebalandile futhi bese be3 base begcina bemtholile kuma ngesikhathi besamtholile ke bese njalo ke besabona inhliziyo bambona noma futhi naye sephefumula kwazi ukuba ke kufika amabhanoyi bona sebephansi already ngikhathi sebephansi kwase kwasho ukuthi asilitholanga usizo ebusuku bavane afika amabhanoyi bathi bebewabona bona ezantsi besayina ngama signature kusho kwasho ukuthi njengoba beshile ebhanoyini ukuthi abakwenile abakwazi ukusiza ngoba noma bangabona noma kanjani abanayo into ehlayo bafuna bona into ezofika umbeke umuntu caba baphansi mase bamthathe kwenzeke lokho bazokwenza noma banike lo sizo libakhona udadewethu ke lo uma ubemfake ku-medical aid wayese ethuzama ukuthi ongcono ke ngoba i-medical aid uma umfakile ku-medical aid ngoba i-ambulance ye-medical aid bisikhona ucela ukuthi kuze la ka-medical aid ibhanoyi base beyafona bethi bayaprocessa base befonela u-fire and risk wayesethi akukwazi sebefonele u-fire and risk bethi bazama ukuzwa ne-background nayo yonke into bathi ngeke noma as much as be-authoriziwe bathiwa basavumelekile ngoba i-crime scene sekweyamaphoyisa sonke beze bakwazi ukuthi beze khona lapha sahlala emva kwalaphana ngizoxolisa ngoba sengiyayihlanganisa ngithatha ngapha ngibeka ngapha emva kwalokho ke emva kwesikhathi sebehambile lapha unomphakathi wavane wonke wathi cha ngoba le ndawo ephezulu bathi amaphoyisa sekuyabo amaphoyisa sishiye nomyalelo ukuthi abavumi umuntu la ngaphakathi la kuhambe khona imoto yaze yophonseka leweni base beyasibiyela bathi base betha umphakathi asikwazi ukuhlala ngoba umphakathi ngicela ukubonga kakhulu iwona osinika ithemba nethuba nawo wonke umuntu wasendaweni osebenzayo nongasebenzi wonke umuntu besikanye naye lapha ezantsi bathi hayi asikwazi ukuhlala la njengamanje kwahlanganiswa kwafuna izinja kwalandwa ocelemba ngoba abangezantsi bese betholakala ngoba lo ufike wasifica isikhwama sikama umesifica isikhwama sikama wawathola amafoni ama bese buyena oletha i-information ngaphezulu ukuthi information ithini osisibami lo bawuthu ngoba bebesuka eGoli bahlala ngokuhlukahlukana ngokwamatohabo so bekade ba-update ngala aphinda update nabangala ukuthi isimo sinjani sithini kwathiwa ngoba ingane seyifikile ngesihlulu eyingane ngeke sihlale la phezulu noma ngeke sigoduke njengokumyalelo wamaphoyisa ugogo ehleli lapha ezantsi noma uma weyingane ehleli lapha ezantsi ngoba nathi besithe cha impela seshile amaphoyisa sizohlala silindela kusasa njengoba isazofika ngo10 shuthi ke sahlala ke phezulu umphakathi wonke abantu besilisa baqoqa balanda izenze balanda yonke into abangabayisebenzisa ayikuwe kwalandwa ingubo ngoba bekade ekhalwe ngokuthi abamboziwe ngezantsi bayagodola kwathiwa kwafuna yonke into ezodingeka ezantsi kwathi nezinkwana ngoba bade nabesezantsi bese bekhala ngendlala
kwase beyehla-ke bahamba baye ezansi laba behlile bahamba ngoba nabo bathi bathathe 4 hours ukuthi bafike mabefika bafike babasa umlilo bathi babasela umlilo mase balibuyiseka izwi nabo bathi hayi basaphefumula mase sibe nethemba khathi sinethemba sesiyahlanganisa siyazama kuyahlanganiswa kuyazanywa kuyahlanganiswa kuyabuyiswa kuyanikwa imacebo ukuthi nali icebo elight nali icebo elight kubuye kubonakala ukuthi kanjani ngoba kuthiwa abasezansi bathi ayikho indlela phezulu kuthi makushaya u1 wonke umphakathi abantu besifazane bahleli lapha ezansi esigamekweni bekuhleli wonke umuntu behlalisile omakhelwane nabantu bakude nje bekugcwele bonke nokhansela nomeya bekugcwele nje ezansi besihlalisile belinda ukuthi nathi masithola usizo sikanye nabo ngoba uke wahamba ukhansela waphinda mezwe kuthiwa bayaphefumula wabuya futhi wathi kwenziwe njani wayizama ingcingo noba ubezama ehlanganisa nodadewethu besendleleni kuthe mefika lo usisi wami lo lokhuzana lo uMakaSambulo umefika uthefika wafika washiya imoto umeshiya imoto wathi wagqoka wathatha ilokhu ilight wathi uyakhona kanti nobhuti wami besefikile naye sethe uyehluka khona wafica udade umfowethu ke ezansi sahamba naye ngoba njoba ngike ngasho ukuthi yibanga le yandawo bahambisana ngoba uthe umficile undodana wami lo emisigamekweni wafike futhi bebasile noma nomphakathi yadu sezansi abantu besilisa sebehleli sebelungisa indlela sebekwazi ukubona ngoba bekuyibangani ukuba ongala kube nomama lapha ya so umndeni walapho ubuhleli lapho uyiqoqo nabantu futhi bekhona abendawo abamise lapha nabanye behlalise ngala bebasemama la nje eduzane hayi wayeseyafika ke naye wafika wahlala nengane base beyalinda ke ngoba baze baphuma ekseni undodana lo uze waphuma yena ufike ngabo 11 kuthina phezulu ngoba kuthatha ibanga udadewethu ke lo yena uze waphuma sebemthathile uma baqeda yonke into ezansi belo behlele ezansi ke akho manzi akho kudla akho lutho yabo njengoba sekwehle wonke amadoda akekho umuntu ozophinda ehlise kube into enjalo nje egcineni kona ke sabonga ke lifikile ibhanoyi lifike ngabo kufile 12 ufika ngo9 bathi liyadelay kancane lizofika ngo10 kodwa ligcine lifikile ibhanoyi kwasho ukuthi elifika selithatha imizimba ngoba ngo2 liphumile igama emfule le ngaphansi eweni lathi igama ke sebethuli wawusebethi ke base besibiza obaba de2 babuzonda kade sikanye nabo wesebesibashentha umama sebedlulile benendodakazi yakaMadlala ngesikhathi sebedlulileke base bethi ke ake sikasikhophuke sekhaya ngoba yikho into esayilindile leza ngoba bekusalindiwe hayi mase kukhushukwa ke shuthi kamaqembu ahlukahlukana ke abanye behla baya kaMadlala abanye beza la kaShabalala ke sahlala ke sonke salinda kwathi futhi makushaya u4 kwavuka futhi wonke umuntu wayolinda ibhanoyi manje kwaze kwaukuba ke iprocess yonke iyaphela ngabo2 ngesonto kade iqale ngomgqibelo ngoba itracker ithe imoto uphume ngo9:05 ngo9:39 ibisithuli imoto nanithengele umama imoto besimjabulisa umama usuke kanye nathi njengoba mina ngangina6 ngisidlulelwa ubaba laba bonke bengilama uma ubezala sheshisa ngoba lo mina njoba ngowa85 lo ngilamayo wa86 lo 89 mase kuba u92 umfana mase kuba komunye ke obemncane ngoba lo ka92 wena 3 months ubabeshiya ngoba umuntu owesebenza la ekhaya kwakade kubaba kuphela umeshiya ubaba wangashiya la wasishiya ekhaya elikhulu ezansi kwakuyindawo nje ayingekho right so emva kwalokho ke ngeyinkinga kwaneyinkinga sangaba nalo ikhaya kwazi kwaukuba uma uthola le ndawo ngokusizwa nakhona umphakathi ngoba umphakathi ubuhlezi ukanye nathi wonke umuntu ubemcebisa emakha ngoba bekukuningi endleleni ehambe edlula kodwa bekudluleka ngoNkulunkulu waze wafika la sakhe izindlu zodaka uma ubeyilo muntu othi bantabami ngiyayibona lensimu lesitshalo umoba mhlambe nizoyibona maniphuma la ngaphandle besilima yonke lensimu sesilime ngala uma adayise athunga umangalali ethunga amayunifomu ethunga yonke into ashona ensimini thina besikudla ensimini ukudla kubo kwasensimini mesathenga impuphu ma athi sizobeka isenti phekwesenti naludaka liyashofa akhuma ngodaka
akhe bezikhona izindlu kodwa kweyezodaka. Nathi sifunda siqale kulesi sikole esimala phezulu, sakhuphuka sashona kwesiphezulu ngoba uma ubezama waphinda futhi umama esuka lapho wasifundisa ngokuhlukahlukana esifundiseni ngokuhlukahlukana. Bekade kuyikhaya kuyena okhona la ekhaya, singenalo omunye umuntu ebesingathembela kuyena ngoba njengoba no-anti ekhulumile phezulu, bekuba wuye umama wala ekhaya. Uma ethethe uthethile, uma ukuthi ngoba uma ubengayifuni into engalungile and noNkulunkulu bemthanda. Mhlambe nike nezwe kancane wabe siyitshela ukuthi besize sisho sithi hey ma okunye phela kubuya uNkulunkulu, ubuye umthuku umqhelisa kancane athi hayi uNkulunkulu abantu abami ngaba nikho la kuba ubengekho. Mina ngangiye ngihambe abantu abami ngibona ukuthi impilo ayisahamba, kusesiyimpilo nento akusenzeki, kodwa kuthi manifika benihleze nifika kukhona engikubeke etafuleni manibuya esikoleni bekuyingenxa kaNkulunkulu. Sometimes kwakuke kuphela ukwazi nokuqonda kwami, ube yilowo muntu nje umala ekhaya. Kunenkulumo ethi ubaba wenu washona besanokushada. Kwakuyiminyaka emingaki mhlawumbe beshadile plus omama mabexoxela? Njengoba ngisho nje ukuthi usisi wami lo ka-89 washada uma ngo-89 ezelele usisi wami lo mncane. Uma eshade ngo-89 ngo-92 wazala futhi umama umlokhuzana. Ubaba washona ngo-17 June 1992. Awusithathe inhlelo, seninazo inhlelo noma nisazobe nisi-update ukuthi ithini inhlelo zonke? Inhlelo sesinazo. Njengoba kusasa kuthiwa kuyokwenziwa i-postmortem mase banika omasingcwabisane bethu, bese kwey'nhlelo zethu besifisa kube umgqibelo. Lo siyabona. Okay. Right. Angeke ngihambe ngingakhulumanga naleli. Yazi ukuthi kunzima kakhulu. Sinezizimo uzosixoxela noma yini ongasixoxela noma ukwazi ukukhuluma kodwa mangakhulumeki. Lona ilothe ugogo ngobeni lapho abantu behleli phezulu kodwa mina ngizoya ngiyambona. Fana ngithema ngifonela washo wathi bese wathi ngiyasidinga isigqiza ngiyehla ngiyahamba ngizathi ngandalo ngizokhona bathi esikhinyeke ngiyamdinga usigqiza ngiyahamba. Mfana khokho bombiza ngosigqiza khokho. Isinqumo esenza ukuthi ubone abantu behleli leya ndawo ingozi ngiyibonile, ingozi kuphansi kakhulu ukuthi wena ube nesibindi kuza kanjani ithini? Ngoba ngizwile ukuthi baqale bathi asiyona umuntu egqiza. Babesho ngathi ngawona ukuthi hayi akwazi ngempela ngahlala kancane. Bangithi ngizwa bathi imoto ebuvu, ngabuza ukhala bathi buvu imoto ngathi akwazi. After bathi ayinasinga yala ekhaya njalo. After ukuchaza lapho bathi uhambile ngobeni kokisho umunye ubaba wahamba umbheka eyobheka nosisi sabu ubuye umlanda yena uthi ayanga nakuyena lapho akusiwona umuntu asekhaya. Ngokwekade ngacela mhlawumbe ngafuna ngisola ukuthi asekhaya umuntu uthena imoto edlule ngala ngathamba umoya kusiwa igogo kokuzulile. Babesho njalo labuye ithemba ukuthi akusiye ngaze ngabhala ngimasami ngathi hayi bathi ngenze ukuthi akusiye. Ahlala kancane kanjalo-ke ngihleli nobafu sambulungeke. Bangihleli kanjalo ngabe sambule ifoni ukuthi hayi angabakhathazi ngenze itengo. Lokhu kuthiwa ngayigcina imoto encane ngimabhaya ngashamba umqhafazi efonini. After hamba isikhathi babuye imoto bathola ukuthi hayi akamtholanga usisi, akangilulongeni engicobena ngatholakali futhi. Yabona ukuthi inokuthi ngihlale lana ngasho umqhafazi ngiyehla ukuthi ngihlale lana ngikali ngenza ukuthi lezi ngathi istakile emontweni. Asitekwa into ozokukhipha. Manje kuba ngina ngaphezulu ngenza ngisho ukuthi ngafika ngitshela uMadoda asehla sezansi bathi Madoda angikhohlwe ukuthi ngahleli. Kodwa saba ngikhona uncane ngathi angeke khona umuntu mfethu ade esiceleni ade lutho behle ngababiza ayedwa lo ngambeni na 16 ngempela uthi angeke ongiphele 7 years old. Angikwazi ukuhlala kanje. Bawanjalo wathi wayikho wathi aqala conga sekathi ngathi ayikho inkinga sehla
Wasindlela ngabuza indlela yazi sihlele ngoba ukwehla kanje kubuka phansi umuntu bengayi besingayanga thina ngoba besifanga expect sikwazi ukuba bebuka kanje no-weekend incane besima kude sibuyela kude sini Yes. hamba isikhathi angeke asehle ungenza ukuthi la khona isitakile sasuka sadweba sathi ngifika ngatshela ugogo ukuthi hayi ngisobheka network angili ngobheka network ukhuluma noma bangitshela la abantu baqhafaza ngoba bazoyenza njalo nganyuka sadlula indawo esisegolini la khona tshela umadebo usambule desizwenza that is now uyasilandela ngathi angeze ukwazi ukuhamba ngendlela uyahamba ngcono sala ukuthi direct wasitshela yena ukuthi sikhona la khona indlela ihlone kabili khona ehla ngasemfuleni esithathe yona khona ehlela ngala iya komunye umuntu umdala kuthiwa leyo ndlela mesithathe direct asize ngala ngibuye ngisasanga indlela yazi kancane ngathi lo ndlela kwawukuthi lapho-ke akusekhona indlela-ke lapha ngibucusha usukuyenza indlela sahamba naye wona loyo asafika endaweni emfuleni ngathi wasikhupha ngawumvula lona sakhupha ngonkula sezanganeno sazi mase impopho mali lapha esibuka kanje ngathi sekumalanga lana-ke sabona enye impahla kade kuyimpande kade sicatha intambo behlapha utrain uzama khona umehlisile ngathi angeke sinombole yona ngoba besingabonanga sanombolo sanyoka ngayo ngokuhlezi u2 lati sifike khona kade ifoni yade sesizansi efulini ngadethi wade uswe kadethi bayeza network bengazwali kahle-ke bazi bangathi hayi okay uzofica nakhona nganyuka basino lapho behlezi u2 kade wenza khona ibingala nabe singala sami siyabuka phezulu imoto siyibheka la bathi ingala ewe khona siyibheka nokwazi owandoda nje asiyitholi asitshengathi asime kancane futhi akwazi ngishaya athi sibheka still ngoba indawo sibheka khona asibonanga phezulu kuqala sibheka nje by instinct ukuthi ngenze ukuthi la ukuthi sibuka phezulu senze ukuthi la ukuthi sikhathatha ngeke sizingabuthi athi ayikho singathi hayi ngoba asiwa sikhaya usawuke uyona inkinga kuyo basithi oswe basimemesa bemezoswe sasengikhwela athi hayi bafuthi sila kwawukuthi bona badlula kanjena thina sikwenye indawo sasemalonda basibona sibona okuhlofa sahlangana-ke okhona indoda ethuku sakhile ngayo sihlangene kanjani nayo kodwa nginganga khona basihamba bathi hayi ngeke asikwazi ukuhamba singayitholanga sabe siyibheka nabo okuyibhekeni nabo ihlezi uthule esithi singala bese sehlile thina senyuka sathi ngoba bebonile bona babethi sezwa ngiphunga manje sathi iphunga lisho ngala asilandela nemali imoto bisivinjwe ihlahla uthi qhubeke obesazoqhubeka futhi bisivinjwe ihlahla esime kanje nakhona futhi kuvinjwe ihlahla isibachithile thina sesithi siphuma ngithi bangiphuma ngithi ngivele yabona itrail izinto zasekhaya kade ngiyohani ngisa ngiphezulu bengithi ngizofica mhlambe ngisabethemba ukuthi hayi kusiyona ingathona kusiyona bangifika ngasezansi ngibona isondo ibona futhi nophawu lakhona ukuthi yona yasekhaya ukuthi lapho ngabuka ngathi kodwa nayo nje ngathula ngehla bangehla ngifuna ukonfirma mhlawumbe ngenza imoto ziyafana mhlawumbe bangehla ngibheke etulini ituze iphatha ngemuva singasonke zihambile amasondo nje la ngemuva besiwakhomba kanje bese isihlahleni kanje basi kanjalo ingene ngaphansi kufika ihlahla isanje ukuthi ngaphansi kwehlobo bengeke ibone ibhano ihambelana lesibuka kanje uqala kodwa sibhano mase silapho sibuke basengilapho sengibuke imoto ngoba ozwena bamepha ngoba ayibathi angehla ngokomndeni nanginkinga ngehla bona bamala phezulu bangehla lapho yangathi bathi ngibuka kanjena nasi esingasitolo ngathi ngoba ngathi nango isikhwama sakhe-ke ngathi besemotweni ngoba
besingekho bhabha sihambe nemoto sashiya sesiqala sitshala khona la eduze kakhulu ngehla ngathi bangisondela kahle ngithi ugogo babecathi nabo bethavi ngabasondelanga usondela wami ngithi ngizoyibheka ngisho ukuthi number plate yemoto ngoba khona ngisondela ividiyo ma bangibashuthela bangisibuka futhi sakusiye mhlawumbe ukuphakathi ujumper seat yena ngoba bukunalo themba-ke ngathi ngesikhathi athi ngeke ngathi ngimthole uma ngibheka ngithola isikhwama sakhe esikhwameni sakhe bathi igenge angishiyane ngenze ngishiyane ngazi kudade bisho ngaso ngathi ngeke ngoba indlela kade sihlovini ngayo saphuma sakazi mina ngakhona sangena kwenye indawo futhi asengiyibheka ngezansi mangibheka ujava sisinqa sihlafane kanje manje ujava sinakhona futhi ukuphenya kanje uphenya ihlalo mangiphenya iclean akunamuntu phakathi mangibheka lapho lokhu ngipheka ngisenda amavidiyo i-network bengekho right futhi sokuthi ngisenda location ayisena location ngidangalothi ngoba ibhale 1 khamba kwesikhathi lapho ngabheka ngathi ngithole sabe sibona sithulile imoto sama ngaphila desini ngakhona lapho khona bonga bese sibusha khona bezobuka basima lapho yathi ayingeke kwezibhanoyi balezi ibhanoyi sakhomba kanje sathi nayi la bathi abelungu basibona balihambisa kweza le incane to drone nakho futhi akukhomba kanje ukuthi nayi la yazi ngathi kanje ngathi nayi la banyuka bathi benyuka lapho ngathi ayingeke kwakhona umfana omemeza laphana kuthule wathi kuthiwa asihambeni ibhano ukuthi wazobuka kusasa engabe ngitheni kopa sikambe sokulomzuzwana ngazi nje manje ingqondo iphithane ngazi ngithi basahamba lapho yaze kuthiwa khona abazayo abanye besahamba endleleni sezomenyezwa yasama kwenye indawo lokhu sibambisana ngezo indlela ibini khona phana uzwa ngezwe umuntu lapho nawe uqaphela ukuthi umuntu anganani kakhulu labanye beza ngehlobo ubhekene ngakhona omunye umalume athi hayi ngiyasikwazi ukuthi singabashiya la siyashiya ukuthi usuku kulale wona asihlasolala khona wena ungathembi umuntu hayi ngoba ngibona lo kade ngifike naye ngimcelile ukuthi kade ngifike naye akuthi ngeke umela hamba khona bawuthiwa bajikile hayi mabeke icala nathi ayikho ngingasathi ajika sawela imhosha sadlula ezinye indawo safika nakhona ngempela asifika ngokushesha ngesikhathi ngoba sesiyafunda asifika lapho ngoba sifuna ubaba wentombazane-ke besilandela ngamkhombisa athi gogo singamtholi bathi manje mangiqhubeke ngibheka yabona indlela umuntu ebengayo ngiyiwa ngalowo ndlela mangiyiwa ngalowo ndlela wona nje iphathi encane umkhalo wasabra bangibonga ubona isiphonga sayingeke mina ngasimthulile kodwa nginayo banginyuka ngithi la ifika shako ishida into ebonakala nje enhlabathini manginyuka ngithi ngehla sihlahleni khona nje ingano nesikhafu noma inati laphana dithela laphana isikhafu mangithi nangikhokhela khona wakhona ungakholwa ngahlabhile yabhubha akho umuntu ozongivuza ngoba nakhona sitshena umkhulu ade zashisha imoto igenqile laphana manje asitshena ngabe besingakholwa ukuthi hayi unokudlala sehla ngempela kodwa mase ngikhona ngibuka nangikhokulela phansi ophithana ingqondo ngabantu ngathi ngimtholile nangu okhontetha nginga ukuthi ayikho engenza bangibukise makusona ngikwazi ukuthi lokhu ukuthi ukuthi
ubaba lo wasambe naye bewake wehla ukuthi indodakazi yakhe wathi inhliziyo isashaya yakhe ngoba sintona bese inyuka seza bese washena thina ukuthi hayi nakho isashaya ukuthi sishaya kancane akusikhathi sahlala la bahlike bathi hayi silala la namhlanje ithambe suba u6 abafana abancane bo3 basabadala beba siya bo3 Yes. balale ezansi bona la phezulu bese bekhona debeni phezulu nje sabasimile uthu basi lezo khona abanye abazali umphatha debesho na sola wayesalinda lapho nawe futhi ukukhuluma ngamazwi Yes. lokho esibiza ngathi basenkulu nesibasi badirect anyukana ngabe uyibonile indawo bethu ayikho indlela yafuna Yes. bafuna bazofika kuthina babefika kuthina bashiya abanye ngabe ngathi beyinezizinto banyobeza kuthina ngabe benganizwa ngomfeni kuphela babeza bafika umdala ke ofawathi wathi samboza ugogo ngoba sinikeza gogo ufika umboza basi ngizwa wathi ayongizwa umboza yena ngisho ngasimbilini ufike sahlala simile sonke elinye iqulu lehla elinye lahla ngasimbilini hambe kwesikhathi inhlanhla ngiphethe ifoni ngikhuluma ngayo ifoni yagogo uyamfundisa ugcinile ibhetri Yes. aphatha ifoni yakho ngiyazi password ukuthi athi ifoni ikhole engenayo phela bangabe sibona ubhala umasambu ubhala mapa andasha amakholi ngiyachazisa afuna umasambu uyasho ukuthi lapho nendawo angeze umunye umuntu engihamba nabo uchaze ukuthi abambe ngalapho so abachaze indlela yabo adihambeke yabo indlela yabo ngoba sina besemandla beshofa sina wachaza izindlela beze ngayo umasambu ozofela khona siyabezwa lapho Yes. kade khona i-light athi i-light ngiphensa isihlahla eside asabalandela i-light silapho beza ngalo ukufika kwabo kwakula khona sithole izinga khona so basethunjini Lokhu mfana ngingene ngayizolo ngo11 ekuseni. Saze sangathola thina ngo-2 masifika nathi bese amanzi bese siwalahle nasendleleni drink saphuza nathi bese singasaphethanga into yokuphuza kanti bome kakhulu bonke safika sabanika izinkwa nje badla bathi abadala bathi hayi ngesidle thina qhubekani nanidle ngoba ney'ngane ey'ncane impela isimo nje lesi sibi ngoba naye uma ubevulwe yifokosi ukuthi naye awele phansi aqhubeka aginqike bonke abantu bebevulwe amafokosi uma ubheka kahle kahle iqale ngokumchitha uma ngoba isicapha sika-drive bekade singavalekile besifundekile. Yes. Ufuna ukubeka mfana konke uthe ngoba phela usuyindoda manje ngeke ngisabiza ufuna iminyaka 17 ufundi ba hayi Africa my continent, Africa my home. Ibusiso zonke kagogo akaze ngibone into nje incane kakhulu ngoba leya ndawo sobakhombisa abantu bazoyibona ngoba sinayo ama-visuals eminingi sikwazi ukuyithatha ayikho leya nto leya for ingane engaka. Siyabonga kakhulu mfana, siyabonga uyisibusiso la ekhaya, uyisibusiso kugogo, uyisibusiso kumkhulu engasekho, uyisibusiso nje phakathi kwekhaya komama bakho uyindoda. Yabona amathuba ukudoda kukhuleka kusho into nje uyindoda babezwa uyindoda mfana. Siyabonga kakhulu ukuyifunela wena abantu bekhona umphakathi uthi no ufuna ukuyombona nogogo bamfuna uzomthola. Yabonga mfana, thank you. uNkulunkulu akusize ngidala zela ekhaya nengilosi la ekhaya akusize ube indoda emphakathini kodwa usukhomisile wonke umuntu uyabona. Bengithi mina kukhulunywa ngabantu nje uthola mhlawumbe abantu abasizile kanti ingane umzulu kagogo. Siyabonga.